njia kama direct hapo deja não Katuha maore na zuani mwali na gazija na ikeni ya mahaba ya uvenza ya masiwa ya tu wasiwa Komoro damu nzima wasiwa Komoro dini nzima ya masiwa ya enea Mola ne arizaidia narikeni ya nzima rienze watwania mahaba ya dini na dunia beramu isipepeza rangu mwezi sita ya jue ibenuha zisiwaza tuzakatuha maore na nzuani mwali na ngazija narikeni ya mahaba ya masiwa. Mashallah. Kama unao ushababi ulio uno Tanzania ngarjiparao hari mai ambasadi ya hatu ya Tanzania huno Dar es Salaam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Siwakiliwa na wanama kandavanu mazababi na tovanu patuka kajeju jaujaru mali daula blinu rijiha fijo haurijiha nyimani yabenge wanyaka unano wajeza hatu unano wanashe watu nani mabani hatu ukawa wajihundao haruma yenti ya Tanzania waliwakili vanu ili rijerijue shawiri bora ibidi zijue na ulavoma na wahatu kawa ngujihundo hunu Tanzania na ambassadeur donc habahati ma unabe habahati mbi ria vanu kartu parisa hantamru kutoka yont kartu je mana hindini abo sisi le ongarele wao uka ambassade ya Komoro taunjo Tanzania mimi ndi ambassadeur katu represente hunu Tanzania izolizorele waleo sirlovana kakatu represente hunu Tanzania madama ngamonaka habaya kartu joko jiriba no bahada zibi hamaka tu existe yabenge izo yarifanyilia juzu wale aéroport parce que ça rambilo asharifikirizi landrabo shahajari confirmer hapa mkakweli hapa rone polisi hawabio kana na mwadumize na mwafume wa aéroport ngojelia karjabuli warifanye video iliri monese ni zajiri à l'aéroport abenge leo rijavanu juzi hapo rajavanu harambio kaya kaja antakajajitanabahi harambio katiparwa siwambio kaya na mfanyizo fanya ngwejelia ekahamba zondabu za enregistrement izo ngizo la jojo témoin izo nambo bano ngamivomana nizo nambao ne makalima yeye hamba yeti harambio ka encore une fois yeti dartinzi ya bio javanu aborele wakahata katsure sante katsujua omuhimu ya fasiri ambassadeur abongari wambao ni daula ya Komoro ka ya ambassadeur lo Tanzania katina ze compétences za umpermete ya ambassadeur irangu gumtioni nkudi gumenyentia hatu nana gumenye daula ya mheshimiwa uka ye asdoru lo hunu atakatu considere kanga existe un rais e kaka tsungi sikanga population ya Komori lo banu wakati singa bu rais Komori ni jambilwa daula wengi ngari mbao holiho yevo mana hatu ya bidiari yari hundi heshawiri bana ukao katuri ndi ashawiri yari mbao daula ya Komori
kuliho madam arhundu bahatinga sar moy pande sha dawla Komori huno Tanzania aba nada huno ambassador mbijule shawiri haraka na sigari bihawa message yinu jule shawiri haraka amsadulo huno kagu mwambioni rabu yatijamba ngu maîtriser situation bakatu maîtriser situation itijotongeza wandu wafanya ndongo tsoti na tsoti de lebombe yola hatu wazaza hatu surtout wazaza hatu nano wanyanyasi kaongo wawade kwatina hatara liku mezotsona maji wabeshawiri wakite harume territoire banuga bosisi rashida rajabana babotiri shindaura jabana shabana ngabo watoshinda parce que ngabo watoshinda hawaye ngabo watoshinda haunruduhazi eri wafanye rohetsi nziani wafe ritsangia na mapisa hunu hatari hunda shawiri ya hisa kabati mdulona bahindu ni bahindu mro ihanti Komori yiheya yihisa na banutsida sirulo shababi hamanga mwana mazone sajana mbugu jojo na restaurant baba ya mbashifo ya bolombe nduyale inzadzi ulo mwadi ye mndulo irewe ye utsoshinda na runda nshawiri haraka mamjozia yabo haukanga monao zisho za halizili manyo ya hatu ukaride mndu shema vimeno ya hatu rabezi riho zao wasalamu alaikum kanga mwanama ngujobese ngujondangea zo tushida na hamba ya shindia zelesi salamu alaikum. Ewa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amtsingoro na zi habari amtsingoro no kadeja hata tujua hata bai hata soi sipia wallahi billahi emba ndongo nzimari mwambiaoni ngamrambo ukaso sipia si wana wa Komori kabata tamri ya shanshivan walewa zo huoze karambilo ho kaleo ijarre mwa mizinga Dar es Salaam haki hatu bano hapa sainu kartujua paske magarde yalo bano kartujuzo ambao walewa kartujua bano aparajeshi waje wari uwe kartujua ndo ndi nabo sirinja unkarja wa mruka yapata banongo ono muso hele ondro bano rahunda rijo kwa ulabura ta kartuza bari rijo ka hulaya walewa halafu ya ambassadeur ulo hunu rika ufikirika kweli na ambassadeur ya Komori na hapo mrungo uramboho ka hata wa Tanzania mrungo no kambe sio anza warisede rahani ambassadeur mkomori ulo hamada asiamlo kakanti una swabundasi walewa sikale jamu repashe twapi ndo riha unu hama pesa nekeja kirikeni hali daula yinu ambassadeur hunu kaja hunda ushura mwe pesa turajipo hunu wiki ajo porokiri sezeri tabisha onda bokaya abo yeye badizwa afanyao tena shange na wandu bavuni wa Komora madaye wafanyao halini nanga sija manyasi ngalimwambia one ukanga sina manyasi uweheni wakati ajuda tartari karma restaurant zibar maswandu lobanu kana urejeyo mjini hao tena walewa ye manyasi huo yo parwa muadhin wenge hunu atange na fami hunu haloole halafu haba kisha ho kaya yeye hena Mkomoru joka hunu ya mdede nai walewa uwende asubu tosu kwa jana makatira kwa hali so kadro ko sahu ni jerwa nemba solution haju hapo asubu hakiru hamu hadaya kartu jwa ambasade kartu mrumba jina shahafanya vocali hokaya arti sahu bari ya serikali ya Tanzania ariwa ba ambasade yebana ya serikali Tanzania wajoba ambasade ya corona wale watu ba ya kare yako shawajaba ya ambasade kwa tu bitwa ba za hauranzi wajoba ambasade halafu hizo ngori mwambiaoni wallahi siri hunu raha hosia shakar tujua ngarjuisi za hunu kartujua karnawisi za hunu rombo Mwenyezi Mungu inshallah masulini shakar tika Pablo yo kanti rona zatu walewa we kama hamabuzi na mwendo kwa mada hiyo leo ngao karibu ngono mzao maudu mndu ya pasi mzaho nzania firwa izo ngarjoka hamba wala izo ngarjoka hamba izo zobano yede enti atu ya di hali hilo walewa dubani ntatu yangu ndadi hali ndo kale wandu wakenso afila mawaziri na madepite na wananchi wa Komori ngwafao yuda hiyo walewa sisi ngaridi sao samdu kujo junda asu tekrizo nzania afa hamda zamro person zanu kangu ngulo madzi walewa harmantu kawela dhimuri lembahindu yuninga mjau pia ni mrungo Dar es Salaam ngujo jirwa Dar es Salaam sikar jau ni jeri hibe ria unu jeri hule zindu jeri fedish harmanti hatu wale kabane zindu izongizo ko Komori kabati mrajoka haunu kabati majoka haunu karizulu wariuzu semara haunu kartse meshatu nyinyi ndio jibarike wedzi na mrambe kama jibarike wedzi wasalamu alaykum pasizana ngo uzome ha realite minga zintukia wazintukiao